And so me mo akwa abado ba Adom TV bedroom health tips so enra ye hyase ye se na otwi mu nyina ye kasa fa malaria anase echidi ehu Dr. Mame ya cheche ye mu akyere ye obi atuminya nanso ye woni pakuo bi a omo de ne de ebetimi anya wo mo entem aha eno obobo so obese atimu ne tie bi na your first time a ntie ya na wohunu memfa malaria say ye yawe bi akeke when treaty by the time you baby no bon say one pair and swano betumi eku fasedama endpoint homeopathic clinic na da romenti eno ya ba ne do e ba bedi nkomwe ti yawe bia hawadwea yenko endpoint homeopathic clinic na on hweye omo any pharmacy shop or bebia omo no ni bebia eye clinic nti ko ho no ma ye show said ye waba sebi oyafo ti prostate no Jonah Mr. Jonas Koko check it. Mr. Tiobi Koko check it or check your amount free. Yarioma a draw ho no show. Come 0244867068. Dog and us we mo akwaba. Na me na wase wiki mu nyina ye kasafa malaria ho. Eno abo eno ade ne tofa mai na ne ye hwe courses de malaria ebreye. Okay, nti se ka de malaria ebreye. Some medical can say causative agents no ye anopheles mosquito eno na ema malaria. Na wo baby a wo create space a to me reside to me ye bebre a to me wo mo ma ye bebre. Tonton ne dose wo ho a okay. Eno so ye risk factor entity say e bia baby a wote wo bengata bi ho a ye nkata so nsuo no so nko eno ye stack any area Mission to mint nipple papa. Mission a taho stagnant water. Got a move fee. Ebia so na containers bi wo ho insuno to insuno de dem to some konkone tin fish konkos no. Yes. Okay. Nti ojanesa wo feel say enye hwe wo feel say enko emfa bibia amba but the problem is say esi ho sa na entontom no akọ wo omo tutu kosua no gumu. Na omo love no if you feel my bebre nti after we who say na tuntum bebre aba area no hu die ntia but if we say na ma say nti bia nsi bo ho a enhyedan ko ebi kra wo ho mo bebi omo container kakaka bia omo sa nsu ngo mo nkata so at least wo nsu bia wo use kra wo kata so a be reduce risk say anopheles no be ya bebre nti mainly environment no baby a wote ena on say bi no so wo ho a dan no window no se no ma ye no ebia net bi anda wa na net na da ho atete that enfo bi ho on be fem aba fie no nti once akwanda entontom ewura da mu no yes nti once akwanda wo ho de a wo wo environment no so a no mo aba ho nti basically na basa ni man ye limit environment na hwe area na wote sometimes e bia ho nye fi but e bia car type bia say nsuo no akogine mu we just ho wa drink koso ni na ye breeding spots nti na nye e bia ntonton nye bia nye fi nye bola so fi no nko apese enye no nko nti ya na bi no feel say me ho no me fie no nye basa nti me ntumi nya but say collection of water kitikiti bo ho a etumi breed wo mu dia tai ya wo ka ho ase bezo bebre wo ho ana bia bibi kitikiti bi we giant nsuo bi wo ho refi ana paint bucket bibi da ho so we say wo hu bibi sa na watu nsuo no egu ton de entontom de fi na pipe a wo mo ba be de fi wo no omo atimi ba say ombenya collection of water within a finu mu dia enye finu nkwa o say finu rubbish no mu enra no mu na baby a ombenya nsuo kakra na bia milk tin bi tomato stem bi ombetumi breeding e beto aso sna ya da se me ya sure se wo sua ade se de no ya sha se ne ya to aso o chena sabre ya nso kan ye ho na ye nto aso na ye nkasamfa echidi ya na se malaria ho na ye ntu ase because say ya na de bade a se betimi a prevent ye nyina ye asede a ye ho beto ye me da endpoint homeopathic clinic ase on madaro man ye pie ne doctor Mame ya isel AD enkomwe for doctor was 0244867068 ya we bia hawadwea ofre no a obejo so ochena kwa ho den ho afia amankwa tamaklo ebe se hia